Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko didakan ni Kristo. Aadi na kita han ikakatluan kag usa nga Domingo han katuigan. Ako, Hergenio Santiago, usa na Paulines Lay Mission Partner para hanya na nga Gospel Power hawaray-waray. Usa nga magturod duhan balaod ang dinaop kan Hesus hin pagpakiana. Ano nga sugo ang gidadakuihan nga tanan? Ngan nagbaton ni Hesus. Amo ini ang gidadakuihan nga tanan. Pamati Israel. Ang Ginoo nga aton Dios, amo gudla hiya ang Ginoo. Kinahanglan higugmaon mo ang Ginoo, nga imo Dios, habugos mo nga kasing-kasing, habugos mo nga kalag, habugos mo nga hunahuna, ngan habugos mo nga kusog. Ngan amo ini ang sunod nga gidadakui. Kinahanglan higugmaon mo an imo igkasitawo, sugad ha imo ngahaw. Waray na iba nga sugo nga malabaw hini nga duha. Nagsiring kan Hesus an magturot duhan balaod. Maupay nga imo kaasoy magturot do. Matuod gud. Sumalahan imo siring. Nga ang Ginoo gudla ang Dios. Ngan waray na iba labot ha iya. Sanglit kinahanglan humigugmahan Dios ang tawo, habugos niya nga kasing-kasing, habugos niya nga hunahuna, ngan habugos niya nga kusog. Ngan kinahanglan humigugma hiya han iya igkasitaw, sugad ha iya kalugaringon. Labaw hin kamapulsanon ang pagtuman hini nga duha nga mga sugo, kay hin paghalad hin mga hayop, ngan hin iba nga mga halad, ngadto sa Dios didaha altar. Nasabtan ni Hesus an kamaupay han iya baton. Sanglit ginsiring ini hiya niya. Diri ka nahirayo han ginhadian han Dios. Katapos sini waray na may nagpasipara hin pagpakiana kan Hesus. May da talagsaon nga higayon nga an usa nga eskriba din maop ngan sincero an iya pagpakiana. Og waray hiya iba nga tuyo. Didahan mga ebanghelyo ni Mateo ngan Lucas, ini nga higayon, iginpakita ang mga pagtisting o pagbitik kan Hesus. Pero didahan kan Marcos, tinuod gud nga pagkonsulta o panginsayod han usa nga maaram o eksperto han balaod. Nga iya ginkikilala ang otoridad ni Hesus. Ang eskriba daw sugad hin nahipausa, ngan kun ano kadamo ang libro han balaod han mga Hudiyo. Nga han iya pagsabot ngan pagintindi kun ano gud nga parte han balaod ang magiging basihan han iya pagukoy tup-tup nga pagsunod. Sanglit didahan iya pagdaop kan Hesus, ang eskriba diri lahiya nahibaro kundi kinarawat niya ang usa nga pulong nga ito nagbaton han iya pakiana. Kundi iya gihap na engkwentro ang pulong nga makomponer og nahasusulod ang eksakto nga baton. Ang pagkatawo ngan kinabuhi ni Hesus naghihisgot gud parte han paghihigugma han Dios. Nga diin waray kabahin nga kasing-kasing ug ini hulos nga paghihigugma para han aton igkasitawo nga maabot ang punto han paggagahin o pagpapaangbit ang Dios nun nga pagkaanak han aton Ginoo. Ngan dida naman han iba nga parte han ebanghelyo, ang eskriba hangatanan nga iya nasasantupan, puro maupay ug positibo ang dadangatan, nga kita ang matututduan. Pero ang eskriba han kananya na nga ebanghelyo, iguntutuddo kita, diretso ngadto kan Kristo nga amo gud ang buod o eksakto nga pagtutudlog partihan mga magkadilain nga aspeto han kinabuhi nga kita napupulaw o nahikakalasan ngan lugod nawawara hapanid-apan kun amo lugod ang importante. Ang paghigugma ang nagsusumada han nga tanan nga aton mga ginkikinahanglan hag kinabuhi. Amo ini ang leksyon nga an usa nga eskriba may dahiya kahibaruan tikang kan Hesus. Ngan ini ginpapasa para ha aton.
dinihini nga ebanghelyo. Ginoo Hesus, buligi gid kami nga diri kami lamuyon, han mga sanga-sanga og mga kakurian, han kinabuhi. Kundi mahisentro an amon mga atensyon, hadton may dahinungdan og importansya haamon kinabuhi. Ngan diri kami magpadara, ngadtuhan mga butang nga makakaguba an amon direksyon, ngadtuhan Ginoo. Amen.